Namaste. Nastavljamo serijal o anđelima, anđelskim bićima, ajde. Ne znam kako bi ga nazvala još uvijek. Što se neće baviti samo anđelima i arhanđelima, nego cijeli toj skupini koja, cijelim tim vojskama koji čuvaju taj božanski izvor. Ali, znam da ljudi koji su to tražili, verovatno niste svjesni da to stvarno ima veze sa anđelima, tražili ste priču o kristalnom gradu. Kristalni grad je otkriven u Drugom svjetskom ratu, nisam sigurno baš da li je pre, ali negde u toku Drugog svjetskog rata. I on se nalazi na Antarktiku i dan danas se nalazi pod Antarktikom, u stvari, znači na južnom polu. Znam da postoje naučne, ne priče o tome, ali postoji naučna nagađanja čemu on služi. Istina je da njega koristi Atlantida kao jedan od 4 portala, u stvari za komunikaciju već. Atlantida inače postoji na zemaljskom planu, to valjda znate. A ako ne znate, evo, u vodi postoje humanoidi koji mi. I imaju 4 grada koji su jako aktivna. Ali, originalno kada se pravila zemlja, struktura zemlje, kada su došao moment da i nam ipak treba pomoć, da ne treba da budemo u potpunosti isključeni iz svega. Anđeli su originalno, arhanđeli i anđeli. Nisam sigurna da li neko drugi. Možda serafimi, ali ne verujem. Serafimi su ipak jako su visoka bića, ne bi oni opstali ovako nisko. Da kažemo, do arhanđela su trebali da ostanu na planeti Zemlji. Mislim, pošto je generalna priča oko kristalnog grada da su ga pravili vanzemaljci. Jesu ga pravili drevni vanzemaljci zato što su bili majstori inženjeringa, anđeli baš nisu vešti u tome. Mislim, jeste tačno i ne tačno. Jesu ga napravili, ali nisu vanzemaljci trebali da ga koriste, nego su trebali da ga koriste arhanđeli i anđeli. Nisam sigurno da kažem za dalje, ali ajde da ostanemo na tome. Zašto su trebali da ga koriste? Mi smo trebali da imamo, kao što je bila biblioteka u Aleksandriji, na primjer, tako neko svetilište, u suštini jedno mesto, izolovano od svega drugog, na kome su budni ljudi trebali, ljudi koji će biti guru i već pomagati, odnosno lideri više, u smislu ljudi koji su budni, Starseed i razne neke druge stvari su bili zamišljeni originalno da vladaju svetom, u stvari, da budu svetski lideri, da budu na čelu države određene. I onda su oni trebali da imaju taj sabirni centar, ko što ja imam sad pristup u astralnoj projekciji, tim nekim učionicama i odatle ide download i razna neka mesta. Postoje tamo, to mesto se zove Šambala. U stvari, pričat ćemo i o njemu u jednom momentu. Tu sad žive anđeli, žive u Šambali, većina njih. Međutim, kristalni grad je trebao da bude to. Trebalo da bude taj sabirni centar, u stvari za sve duše koje su probuđene, koji bi u idealnom svetu bili svetski lideri, da jednostavno dobiju taj download, ko što ja sad dobijam u astralu. Nije treba da postoji astralni deo uopšte planete Zemlje. Treba da postoji samo taj fizički deo koji bi bio povezan i sa gornjim delom. Međutim, kao što vidite, to se nije desilo. Taj grad je onda predat u ruke Atlantidi i Atlantida u momentu kad je odlučila da ne želi više kontakt sa nama, sa fizičkim. Oni nas zovu ribe na suvom, potpuno u redu. Kada su prekinuli kontakt s nama, oni su dobili dozvolu koristiti taj grad za njihove svrhe i u suštini sad taj idealni saborni centar koji smo mi trebali da imamo, Atlantiđani imaju, jer su oni na malo većem stupnju razvitka nego mi. Tako da taj grad apsolutno postoji na planeti, za njega zna i nauka, ali pitanje koliko znaju, možda i znaju ovo isto što i ja, samo što je razlika između njih i mene, što neke stvari ne moraju da ćutim ja o mnogim stvarima, ovo nije toliko tajna. Tako da ovo je zaista jedna super uvertira za priču o anđelima. Oni su trebali da budu i tekako u fizičkoj formi, kako god njihova bila fizička forma, ali u svakom slučaju su trebali da budu ti masteri
koji bi nas obučavali svemu ovome. Zamislite koliko bi svet bio lakši da je tako. I koliko bi lakše bilo da svet vode budni ljudi. Tako da, hvala vam na pitanju. Fantastično je pitanje. I nije samo jedna osoba postavila, mnogo vas zna za to i to mi je jako drago. I još mi je draže što ovaj kanal konačno je došao do ljudi koje ovo zaista interesuje. Tako da sad vidimo se danas u 20 časova, to je za neki sat vremena od sad, na live-u, gdje ću da pričam na Phoenix of the Northern Light, naravno, valjda ste shvatili do sad. Imate ga u opisu mog kanala, ovog TikToka. Pričat ćemo o birthmarks, o belezima na telu i šta oni znače. Ne moraju da znači samo način na koji ste završili život u prošlom životu, može da znači mnogo toga. Tako da zanimljiva tema i danas u 20 časova. Tako da sad